K for short. Prof 1 abusia na no yetena case bi so na channel so se Facebook no Lawson 96.3 FM Lawson 96.3 FM ho ena ye fa dwumadie no ede afa ko YouTube so a dwumadie etwegu wa wo fie a wutie o radio so wa dwumam wo edwom wo hweye e wo TV so social media ba bia wo bia no twedi amporade nyankropon onhyira o na onton supa enwu nyuma so se dane da Afisem tenase a wo boye chidom epia yesanse yese de ofru duapa no wono ena ye pia no menua ba Mavis ede ni case eba beto yenim se oni abrantie bia ware 14 good years enya sam keto o ene omo enam 5 years de kurokura no bi titigu ba Mavis atena home 14 good years be ma ne nya no wade o best 6 months ni be ma ne yare baby on befa bia side chick ene eku no allegedly the Mavis edbeto yenimunie na no ye frɛ side chick ya wo kana sem Rita e ma ne boya no ho ba se obeba ha na enyina ya tena se na ye hu kwan a ye di case no ebefa so ye pon ye na Rita eti echi ye ne Rita di nkomo ehye ne se ene wukuei omra na enyina ye nkamom Mavis emfa ni kunu mra na se DNA na Mavis ka se akra na abo mo ntam wo mo beye no na nke yenye DNA no na yemfa enko baabi enko hwe se eye no kre se side chick ene eku be mai anase nye no kre ene DNA sie Rita aba anase wa ma Mavis aba ana owen be ma na oyare no de na ato no de na ekoso koso ade di akire na yento aso me etesen bacho nyame adawro ma Mrs. Ukunu what is saying? Bacho mirade Monday na ye ba ye na ye betena ase no. He said ye ba ya ne ko e wamiamu pa enya asem ketwa ba bi oda ne de eden pa. Nti de ne kura mo ka ase ye fa mra na nke ye meye nkohwe mu no. Uso ne ba bia ye nya yie. Ti se me wo ha se ya mo amu wa skole afija ase amunni mafia Rita owo amas ukọ ba bia bola no wo toilet wo no. Wa wunim ni bia hwe afia Rita wo ha wonu na ekumi kunu ko fijesi a o frɛ fija ase o se wone na wo ye hia akora no wa wo behu ni bia wo ba ase last born no ne na wo ye hia no wo ha sei saba bia be ma ne da ne de ne te bia mo oden pa ba bia be ko bia no na eku no eda so e ba ya na ye bisa no no oje tumu so onu na eku no me ba na o free mu no no oje tumu so onu na eku no da be no oje sasem ne tumu ma yen ka jesi wo dem ho wo ba ha na no no mi manim de wa meje bibia antum se wo na eku ona eku papa no wa meje bibia antum se wo ba wo wuye no wo no na eku no de wo kan ye ne se be ma no me se me ne na wo be ma ne se enye ne ba ne akora no ba me nso de se ekom de me na me kwa ahohiehia mu a de me ye ne se me ba papa na me dome no de ababa wa ne kan ye no de Rita e kan wo manim no no elder mbacho me boa yes pepe yes wo se me de me kwa ahohiehia mu na se me ho kire me na me nye sika nto aduane ekom de no a ene otena se edome ene kwa nka se obodua wo se ne be ma no me dome me ba papa se twe nyankopon tia ne ka de o kan ye no no enti se be ma ne se one ne yire se ye me DNA na se akora no osusu se enye ne ba denti na me dome me ba papa etimi nya no eda kwasha baba one bi sa no no ena we so eya asem se be o se wa bodudua anase wa dome no na ono de so se akwala na nya ne ba sa akwala na nya ne ba de aden na wa dome na no me na ka no yes se nya wo ba because me dome a me bodin se me ba papa eti se nya wo ba de a denti ena sa no me no etimi ba oso ti Mavis we your question kesi o de Rita ebisa na no dem ho nie uyi ano sen bacho madawro ma te se no kura ne beda dia ye hia afia Rita no wa ha se ye di ende no ne be me ye hu no kura wom se ye be ma ne ba na nya be ma ne ba si ye ba na se ye be ma ne ba ye be se be bia be ma no oda no oda wusu o
Wose na anu a oba ha koye kra no anu asan ye den se wa miam kura aye den obeka se etunim se nye die ne ho na se yadwen o se sei de adru no enye die ne ho ene se yadwen e wose retatimi ba ne anyina ye kabom na je die ne mu na ba bia mo be kwa ye be hwehwema ho se eye reta anase nye ono a kwa ye be fa so na ne ahahama bi ne ade nuro hospital na bema no beto no enu ena sese ye hwe ye wie no a ansane adwendie ne ho media madwe mu de baba pete sen mate se unua bema ena da ho a we yare mpache no kre ma ne so mame na me pacho e ba ye no ababa wa ne so no unua ena awo abusia ne de na moye afa ho me pacho me homre bi na Maame Frimpomaa se reta ba ho se reta ba ho se wone ne ba na wo na onhwe no to obema na hye coat ama me maame ehu se de city oka sasem ne kire wo maame se obema unua bema na hye coat ye ka se obi nso be hye coat a na che se ye deda no mpam mpacho yes coat ampaboanka does say coat ampaboanka yes na say ye deda ne mpam sa no na Maame Frimpomaa sa akoso ya so ni ba bia wo bra wa ko na ko fa ne bra na se na reta beka msi antimi ni baby owo eti kwansina nche bia na ga ne frem no sister mini kofi na awo enso wo hwa akwala no ana mse anu nti na wo frem Maame ka che ne se oba me adi kotu ayede ede na ba de mo bompa ye man no wo ye adwuma wonya bi eno no yesen se e bia wo be ni bibi bone ayede afiri wi ase na mtome ka asa na mde kire ge no timi de ye ntiguta na nsen wa hwe ase wo pipe ano ade achane ha yes eno de ne ire na kire mu ba de meme kan say won say wakuma yi reta yen kan say wakuma because allegedly till say die ne be prove no still oye be ma no ni baby mama wakasa asemu ya kire wo maame aka kire wo bra ekọ otehwi yakum eno da ho a wo de na maya fa ho ye de ni misa hospital ya dabio ababa wa reta aka bibi se mu yemu anhye mo se abusua no mo bebo anan akọ reta ene na abusua nchen na mokọ akọ sem se bibi wo ho amapachew na oyi afiri ho ma yesa de no e pachew de bi sabre ni yenhu bi duan ekosi sa na anu ada program ye de e bayi ma ye di enti problem yi bayi se ye na nsa krampa e wo se abusua matu sa na mo na nim se no ma me de ye easy o but ye ni ye so what you say enti say utu ho na montem a bia na enye nrubone enti abusua no wosenka motu ho na mo dada na nua be ma no hwe fie hwe fie me hwe fie ye nya me de akuma dabi hwe fie hwe unua be ma hwe fie me bisa unua be ma hwe fie ai me nua no de yetene so ya sorry asendra ma twimu se no kro hwe fie na ye say entwimu enkoye entwimu ni nyina kan de na unua be ma no manya daje achi na si ho abisa no questions say bia wo ye driver ni wakọ baabi wonu obi anya achinye bi wafom obi onkaka ni tirimu ni na design komo no me da na me busa ne phone so se onye sa mo fa be ma ne photo ne ntoso na ye hu de na wa ya ne yire de ba ya wo se adwoada be pem ne no emu asan ye den no mo fa photo ne ntoso na ye nyina ya hwe se kofi wonu obi abone mpo station wo ye adwuma no wonu obi ankonya wo se da bi sister me no obi ankon na se ni nyina no ye de yani ehwe reta enra ye ne reta maame kasai ye ne reta ni sister ekasai ye ne reta na ankasa edi nkomo wo se me de me mada odade ayin so number 3 Kofi, good morning. Good morning, Mama. Nati say. Yakana mdeda oyo. Se o da o say. Da o say mi muna mukasi mina mintimi soli mina ho. Ra se mo Kofi, me hwe infoni a wo yire etwa kire me anopa ya. Na che se yare ne mu aye den. Ababa wa ye friend Rita, akra na o se wo ne na wo no. Uji udi sakra ne ya odi a na se chinye wo ho a mo pri DNA achinye wo ho kire se we be fa me no mini mate na 2 years le bamba etim ko yamba pa yi na ko hu ni janti adada na mko kasu na ne ko da ba ko no di ni se bae
ana me ya se minti ase na me no tena ye no unyi se me da e de na we ba na o twipe odi nyi se ba ana me se me wa ha me pa na da nya no de ka chem me ko akoye lab no so nye be ma bia na o kasa ase me che na ya o ti ase ye kokoye lab no ampa na lab ni che se me kwamo na e wo me hono ba kokura nim na awo ba Kofi Matias na enkwamo ade ebia na time wone Rita ekodaye no na hoodi wo manu achi ene ebia ne ma bi kikabo mo ma nkwamo ne call for me no so adwen ho Davi madam because ma me try na de bia me blemu ni se me peba na de ntina ma be for 2 years na wontu no mami na ene ese search nye wei ewo utirim ehwehwe waso sa akra na nya wo dia because wo low sperm counter dey see wo social welfare wo mo kan say mo nkonkwaye die na o ka kire Rita say da bi die ne no onye die ntia me ka fi kire no me kwa me pe boafo be boa me because the way on na busia fosi be fie be hwe me no on die teno ana ka adwuma me utimi nya yuko eya adwuma be 2 weeks ya na kawra bi ho anu aton na madwuma sem no ne nyina so yie ho obi an kan che obi se okoye die na che obi asem o mo kan ye ne se mi menya me ho atete dia ade se me koye die ne enti sade aso para se me nya die ne ni die akora na wo se me hwe na kusi se tama meeting aye die ne o ka sa asem na wo boa ifi wo wa tia me sa besine obaji mi sem ska ene make my chika be 1 month apre kwanto me sem madam watete mi sa na jamini buafo watete uni buafo na abeka emema mo pato pabuo too much woni Mavis wo ho Mavis nya oboni bia osma kwakwa mpena wo nachi afi na so watete mi too much hwe madam Mavis wo hu na mi say that na otie because that I'm no go school say Mati Kofi Gina so Rita good morning me doctor oba panete say Yankopon adom na ene na nke no wo hyehyeye se ye behia wo ha na no dwoada wo ba ye na ya ponte ye se nkenne ye behia de na asia wa mai me doctor padiensi a mama no mo kasa nyina me TV ni ho a me hwe bi e ma ne so oba ne papa ye no ne me beda ba akopɛ Kofi onka no kura yie oni ni sister ni nyina won monka no kura na fe no mo wuri makoma tira se mimi mo ni bia na mo be ma oni ma wo me mepa me ba papa boy ni nka no kura no de ti obusan so woni ma hia na sen baby anu otime ne na ti ho girl no ko kira me ba na oni ne tie ne so wo be ma oni na wo no kura no wo yakokura wa bi na girl no adwane ko ni kulom busa boy ni so oni ma tena mpre dodo asemi wo bisa no ogina so bisa no Kofi, ka wunya mi so no krasa wusu wuni mi da ba ko pamba papa yo ni mi da ba ko pe. Kofi enwuma ni ma so wuni wusu samu ka no krasa wuni ane sai. Wuni mi na na si na me nwadi ane ba beda wachi. Mi be di na wachi he bi picture na mi be hia mo ka. Kofi me se me pa me ba papa. Dia woni mi da ya ewradi twa de kama me. Me ka chira mo aso ho. Ase kofi ka no kura o. Na nya mi na mi ku wuya wudini. Mo fa foto ni to sisa dia mo di afoso no. Na mo na so. Na Rita hello Rita utimi ka kire Kofi maame say ubema Kofi ahye coat ampabo anka ho na kwa ya wabua mi pa me ne kwa ye prison officer wo ayi what is mo hona what is say Central Police Station maame ya Georgia na me ne kwa busa no mo friend ba wakuma so aba beje tumakuma osenya no kuro won ka bibia san kire o maame sista no kwa so wa frame me ba ko person ko be me ba no me ka kire say yo mate e free wa sista no o frame bia mu ka sa kuma what they say Auntie Rita sista o ka no kure mimi free kwa mu sister what is Rita sister me pa cho tie wo de tie ma me nka sabi me wona me ma me frame me eno ka kire me say wa ba ho say oba mi edi kotu ahye Kofi aha timi ni bebe Kofi wa me nko pe ne mra ana msibo ko kire me say wo ma me say wo wu o ne ba no
ohu no kura Woso ohu na change say woni baabi o wa ye dey. Na ko si frɛ me phone so na me say na chata maami woni baabi a ne ba no wo. Woni baabi o wo. Mo ho nyina ne say Kofi o sister wodi me da ba ko pɛ na makwa ni me dia ba so a. O de say Rita. Miss Abra mo kan na me kura Rita nne me huti o jira me ni no. Woni ko sister ma ba ka baabi a o pa de da. Yes, tie bada. Sister Rota mi ku yam pabo. Mi se mi ku yam pabo. Mi ku sister ojo mi ni no. Mi de obe hu me. O de zarete. O de abra. Why? O de abra. Che wo de bra na de odi aye ni bia de odi aye obia na de onso de aye no ye ntrase ni en ka asem no why tie e kwa ni ebe nyina e wasu wani mada ba ko pe o mo ba na ada mi e de che wo de bra no do no de aye na de onso de aye ne ye nka ma bibia to ntwa nya no ano no ko bia mu be ko de aye mi na me ha no mu kokume. Oh, enkasa. Me just wo de bra. Wo ba. Say, ye ni o baby aye ko bia ya se ye wa. Wo de bra na wo fa de aye na se. Wo na wo ya na so obenya nice gina so no. Je se wa hwe akora no. Eti ye hwini akora na wo de aso be ma na wo se nya ne be nya ne di ya ne. Ye nya be se be ma na yale ma me tisa reta me no ntwe. Me na wo ntwe pa reta ye nya wo ha se. Wo afija ase wo ni ma fia reta. Aswale wo ayamas. Wo na so ye nya fia reta se ye nya ne wo ne akora ne sesi ai. Wo ye wudi ne ye baifuo awo kuko fijasi bi nya fia reta wa ha se baifuo de ne ho abo atafo hele ba na ko ne na wo ye ko tete na ma ne fa duan wo ye sa ba ma ne wo ne na wo asa akora no ade na ya wudi ni sa baifuo ba ye hia wa ha se me hwe me kura ya se free wonom e free man de wo sa kwa miem baifuo atesa o ye hia wa ha se reta so wa ma ha se ya ade abayo anya ofe ye hia wa ha hia akora no baifu atesa o tase akora ne ye be ma ne be nya ne di ye ne be se kura be ma ne ya twe ya shawo na watwe ade usura na di ye ne nusuro ye se be ya twe free etifa ne bra rete ye hia we de wo dwane wo pe boafo no anya boafo no so be di ye me ye hu akora ne papa wo problem ne sei Rita free so mo san fa ne to so ma me Kofi. Mama. What did you call Mama Bayano on Canocre. Nanu ye no kofa ba yo ono ani jejireje. Kofi, wo jejireje o. Emema ye tumu fo se montomo zipu mu na montena wo baba ko wa ya muntie. Wo da kofa ba. Rita. Hello. Papa Rita. Yes, Rita sister na ne mo ka sei. But your former Rita or ye ni wi ai baba on chain. Why? Rita, yes, you tell me fire and tia monku. Apply coffee D and a D cabo, yes, I ne papa no. It's a dear than who done it. Madam, listen to fire ba. Gentle a dear and the who Johnny as I say, Debbie, what do you can't say and the basses a crowd can say, what's one in it tonight? None in it to them. It's a dear to dear na Rita who done it. Rita, Madam, catch that backing vocalist for the say, they no, menti or monecasa, or ye de depa, into a mamintio. Why? Me say, with you fire, DNA, who's wrong? me Bema no say, one me mother ba ko pe. Ye ko court no, e ye me yeso ni picture na ma to me to adiem. Ko so ka kira ni say, obeye die de sa be ne sta o mo me se me twa fa. O fa di na ne ye. Wo so wo nya ma ge yi di na tem wo ho. E ti tanya wo no a madam, e ye me ti akura ne nya ne ba wo ko. Na sha me ba, e ti me ba papa, na hwehwe. E say how proud mo ha me no. Madam we pa cha akra ye de ye ne di ye ne because aninti na wugina so a wudi ku be ma no. Ba bia be ko bia wo na wuku no ye se wo sa na wo ba hwa wo se wo ba hwa akra no. Jise wa ye di ye ne ti ye nya akra no. Jise di ye ne ba prove ncha kwa de wuti fa ne nwane ne enwane kina ka se ayeyo wo ba nche nya kofi ba. Wo se
ya ne ba etika bi a wabo bia be ma na yale da wo ka bi a yabo bia betwea afia leta wo wa ayi askwale afija ase awo mas e wo bola me si ehia wo tiefo wo hu ma bi afija ayi afia leta ayi wo wa afija ase amas wo bia ehia afia leta ne akra ne wa ha le last born no wo ye baifo ya hudini be ma na wo tete ne ma na numa dura wo kola se ye no one na wo sa akra no ade na wo tete obi ya be ma sa hwede wo ye nipa wo da ho wo ye wo baifo de bayya bo wo sa fehwe ade wo chance wo ma so ade abrabonya bo na ntika wo nya be ma etiko ayo ho ade ade na ye baifo sa rita ye se ehia wo ye hia akra ne wo ha sa wa ma de be yo anya papa ye be kwa koye hwehwemu se woni mu bi so a me nya me kwa ya le safri wonom baifo ade wo boda wo sale presi ni ba wudi ni ba dantia ni ba wonya papa wachi ni papa basi obefa wo ma ne yale gonorrhea nya na de ma no obefa gonorrhea nya na de ma no baifo ba wotu aye papa kan yan wale o kia cha ka wa ka da so atwempna Eya samo coffee Ada. Ujina so Madam ni jina so. Mitimi usa ukasa mu ura kra ho. Easy madam. Ura ho enti se de ebe ye ne se. Rita say enyo ono na eye on de ne ba papa ene wo buru ni nua wo nachi. Enti se onya ne ba papa de enti na duabo enya wo. Enti gise ye ka wabusua ho na ya ye tu anamo na ye kwa Rita na so. Na ne de be fire kire ba bia no. Mama. Oba pa Rita. Me pa solicitor na ne mo ka say. Rita sister me say ye hia Rita ye ne wie ne ye be hia wa. Enti ma BP ne nkosoro na twahwe enya wo ne ye hwehwe mo fra Rita mama enti say ne sister say ni BP be kosoro na wontimi ntu nua ba ne fo say obi di asam tu nua ma me pato ye nya kwa wodem ha ka telephone na dum phone no say obi di asam tu nua Rita so na wo ye ne sister pani ne ma me munyina mo wo ho na wontimi ntu ne fo kanya asasam ntu ne tiri mu say asam ne de ato ne so no so womra meyi ne ho ano ase ni BP be kosoro wo BP kosoro twahu na wu mutimi tumu nua ne fo eda me boa ese mutumu nua ne fo na wotu na mo ba ne hwehwem se nya ono ana ne ho so no akọ ne baabi we se me BP be kosoro wu eya me nwanwa ma Mavis ba na wo ma Rita Mavis nia me ho yira se me BP be kosoro twahwe na wu Maame Frimpomaa se fo be no ye de asema tu nua so wo na ye nua pani wo ma me wo ho kone koyi nwa no ensa sa wotra ho me dia asam to so se abrantie ni wu sesi eya abrantie ni wu sesi eya udin abebata ho enti wo ye nua wo dwene wo nua ho a ensa nka wo boa no na mo bi esi etu wo ho no yetu me ame nwanwa ma Mavis no sania ye dia asam ati se to so wo se enya wa woni mo hwe na woni mo hwe a adenti na udwane Maame Frimpomaa on say duabo ho sa no enye obi a ne bodue nya wo enye obi a ne bodue nya ansa no obi be bodue benya wo no no wani yesi ni froni so obeto bo abowa na ne nan esi bibi so sanya sa pa dia edue nya sa wo enti Mavis sanya wo dia so obafia sa wa mafia ha dia ene na wo na wa pene so afia Rita na se ba die be dia no no Rita na mekan na mekan Mavis no sanya wo dia e wo se wo yi ho ano na obi an wo se dia ya kan nyina na nya wo no oni mo hwe na mom se wo dwane na wa amade a me meka se ene yawo ni mu bibi ade ente na wa ama sa wa amade a wo ni mu bibi ene dua bonso a ye ka ho asam na ye sunsun asam so obi nwuru sunsun mu agro na onim sunsun mu niema wonta modua enti maami amai ama me dwene ho ma no so onim ho hwe ya oso oba wa mai dia ne nam ye fa ne se Rita didi no kurampo aye dia afia Rita ane na afia Rita meka se unim hu bi sanka wo bai ana ye hwehwe mu na unim hu bi a utira san ba se ye ka sam no ade ato so na mare ho sam ye ni nua wo gina kire no a wo toto bo e ba se BP ya sorry no ya be wuo no enkamea
kameka kyerɛ rate ye fence rate say to America na kɔ na nhwehwɛmu bi a ɛso am ya nhwehwɛm na wotin san anya saa pɛ Kofi Gyasi wu pɛ Rita ni din empamu da Rita din pamo Maame Frimpomaa afidikasie yi so aye kasa asɛm yi sa Rita mafie ha na nhwehwɛmu ankɔso na ne ho ansan no na sɛ bɔne bi ekwato abrantie ya Rita wo ya ho hwe ya enye ye ɛna nea ɔka ɛne nsɛm a ɔka ɛda na ɔba fie ho sɛ ɔka asɛm bi ama me dwene ho ahu sɛ Rita ɛka nyansasɛm sɛ ababa abrantie no sɛ ɛnyɛ ɔne me na wo yɛ sɛ ɛnyɛ ɔne na wo yɛ ada na me bodu ama na nya no waka nyansasɛm sɛ brada yi ho na to to ba park so na wo sister penny a wo so betufo a wo gyina sɛ mo bɛma me BP akɔ high o na wo BP na fa wo BP ho ɛna wo se sɛ kɔmde no a ɛna obodi dua enti sɛ wonya me ba papa me se me ba papa sa ɛna kɔmde me a me do me no enti Rita waka nyansasɛm sa na tie na ne ntena se na de wo mu bia no yema eto ntwa wo chinchin atwan wo se me ma chinchin atwan enti pɛ me ka kyerɛ Rita sɛ Kofi Gyasi ahu gusu gunkra ono Rita ene bebusa no sɛ wantumi antu anamo ama ya hwehwem na ye hu na ne ho ansan dia ene na ye ono a tie ana duabon so nye obi a de bodua nya sɛ wo bodua na nye obi a ohu ayehu mantam ho ohu ayehu ekurom ho ohu ayehu brono no so ohu ayehu obi a wo bodua enche na nya na wo bewuo enti abasa na wudi abebata ho sa Rita abobonua obo udua na wokɔ enti Rita o mesan ne ho tie Maame Frimpomaa ya hwɛ nanim sɛsi a wofa drop obeduru ha omra ya twen no masama no ya de ama no nti emema no nso so a mo sɔre a montom zip mu mo sɔre a asɛm a da Ghana mema men are polygamous in nature ero no ukoka bema otwempena wa ne yire kyire do beka kyire wa no men are polygamous in nature etwekuro kum kote de mema ka kyire ma no na de ka asa kotekuro enkum twe ya na muka asa se eda muka asa munkwa na mo watenka muka asa munkwa na mo watenka Maame Frimpomaa dia okay sesi a ya ne duru ba bi a asa nipa mia na ho asama kana yi bibi nya sa abrantie we no ho Kofi Gyasi hwa oyire kama we ejai no ho anson wasɔre sɛ makosia wɔ bi sɛ me kɔpɛ ba sɛ wo so kura wo low sperm count na wo kura wo kɔpɛ ba ne yɛnya ba ma wa yɛgye ho akyi sɛ wo na ma kura yɛ wa mo ka sɛ man kwa na enwo sɛ yɛ wa Kofi Gyasi ba bi a wo ankasa wo de wa bra Maame Frimpomaa me ka no kura driver fo ne bebre sa no mo tie omo dwonso driver se ne bebre na ehwehwemu akɔso yɛwie ne nya bɛma na ho ɔden a yahwe DNA side hono mo nso so enti na de etie no Facebook no Lawson 96.3 FM ho na yedi dwumadie no enam comment no meba kenkan ni nyina mo famra emema ne say tonga baako ekumbola ema no so bola baako ekum tonga wonso de ne sen fa comment ne to ho meje bre na maba be kenkan enebiti ne wo fa hair beauty and more ewo Kumasi Santase station hono mo ekwan na ekọ atasoma so no wura mu wo hono manase TUC wura station wa eho na hair beauty and more oyetire woye pixie cut woye long hairs chese etire bia wo pe sa wo Ghana ha na sama no ne no de frɛ hair beauty and more na nimu te se obuade o wa ho brase na de adwuma ma no so a woye ne tentem edema 0246 178843 hair beauty and more number na me sign asiso 0246 178843 ofreno a etire sa obi a opese wo yedema wo ankasa unwi kura na opese wo sesa ne mamu dema wo a ababa wa fefefe so no obeye ne kama na ode ama ma me nko social media ansa na me de me next case no atwa so Isaac Buadi was more fire thank you my dear life change arama Mayborn was eyi HIV ena obenya yo the love was tell them MFK I like your vibes gives it to them okay obey my papa me da say Charles
babaje mbacho odi na no ano ne de ma moni afache mo ate nene my hot Benjamin Akwasi mystery enso so e live ne so kwaku ye bo a ejinam hwan biem Mariama Abdul Aziz enso e live ne so Abre Ayeb Musa enso ejinam Mama Ga Emefa e live ne so Erade onhyiram nyina Dennis Donfe enso jinam di love de ne de aba Erade onyamokese emame David Ama enso jinam perfect my darling perfect enso waha Sakina Salifu ejinam Charles Masan Abodi ni biem di love waha Benjamin Akwasi mystery wase okay mame nkomanim Sakina Salifu mabo de ne David Ama mabo Filippo Kwabre Kasem enso live ne so Amampofo Banie ejinam live ne so Antoine Amenyanu enso live ne so perfect se bibi ekoso Bosheba Mary enso ejinam Obapa Christy se bibi aboko se MFKU blast matutuo pay media shim Mokasa monkwa na mo atinka Edward Malintiba enso so waha Megida Ibrahim the stubborn cat Megida jinam live no so Baba Christy se bibia boko life change ade asabeto obu atopanyasem keto go Karichi enso live no so Ibrahim Sadiq ejinam chese wa mehu bia mebo na ya na efamani so Ibrahim Sadiq ena Kofi Vincent enso live ne so Antoine Amenyenu enso ejinam Adole Ado Ashiamo Koliki hey for tete ejinam Okubi Apia Joe enso live ne so hwanmo Efia Mingle enso aba Ali Dimelo GH aba Owura yire na nakwie nyamfo ewa ha sei Emmanuel Brown say hey unso hey ni bi munyina mamwakọ aba kwaku ageman odi e fa comment ne to na menko me next case ne so me ba na mabom nyina mudin adamase maame mansa wa ha maame ate sen boko maame mansa de funeral contractor maame mansa na otimi kwaji obi ayeye etoto funadaka to won lavender nyina maame mansa na no okọ Okra ese me kwa be fiada ene ye ukuada o kwanso yo dan so bokwo me da se Maame Frimpomaa ne wotiefu nam da ba se ni owo mi ni se me kwa no me nsuo madware mo wana brada no frɛ me na me no ma me ni mo ndi e frɛ me ara mpeke ara ma afa fo kama na ekura no unim fo ni mo aje se me shada choose wona me chiro ati me ba dodo me ba wo office ya ofre me edu abode no wa abombi abrantie na ofre ne se ye friend na ye ne kasa wagi tum se obetu yeska no me papa sika no mini na mehu ni amede be ye me wo bomidua na me mama no so no man kasa masama me ka che ne se me no so yen no kware se ma ya de no me ngasa me gi sika firi ni nchene sika no chicha na me gi no so wosuro ndi wa betua enti sika no so de mame a Mini menya shem chechire matowo no ngo hwehwe chicha mam no magini ska se ska no so na magini 300 million say no wono ya twetwam inde 7 million 700 million no se meka no wo de on famra eno ne 70 million 7,000 na so wan fama meka mo ate say chicha mi nya no eduabo na meka sa mebo no meka sa me ebo ne wo faase no mo me de ebo chicha Banya baby amekwa bodua me ribo chicha na ono so odi akaginamu no na se chicha yare a odawa ne baby abehwe na obaka no ima na teacher ma de no mo de ayo nje bebehwe ba papa nti na papa yare na abehwe no so dua boku santi no papa no wabetua si wotua scan nti scan na no say office no ogitum so obetua 50 million na 50 million no so te so o te 300 no so ba 200 enti yenye teacher na 150 na aka no teacher ba betua so enti wanu agbomidua enti wan kwa hwe teacher mame onko hwe teacher mame so onko hwe teacher mame scan no wo de besumpa menje ta se du abo no wa agbom nti scan me ba ne se me bagi a me fa anko to wo ye fa nto wo pema bra wo de nkaye no wo de ba be soso na ye hu nti wo momodena wo hwe teacher mame no to so mo ye mi no teacher ne ba no oni na me ka 70 million me de ma no aso me ka kire no enti teacher ne ba ho
wo wane ne papa nyina ba wo won hye ne no ma no wo yi no wo so na maame papa na wo tua sika na yon no tua ne ba na wo fase na wo tua nti wo hwe ne wo fase ne mam no fa ne kunu kicha mam na minya no samanya saade a wono adua ba taboa ebi ba kan twa na enti se wo di duabo ne ji teacher ya wa abom duabo ne ji teacher ye be hu ba dua no bo bosum bi di anase na odome okeke wo ka kire me se sika na ma meje no ne ho aka tua be kame nyame so be mam ho abisa wasamam nyame so medwere me ho se erade nso de wo jaage ansa na wo tua ka nti mmomo no je teacher mam kofi no wo we teacher mam teacher pa wanya ne photo ne number ma ne de me ya pa na na wa no wa yi no wo de akọ Chilkrodo said that the baby be na be yen why you so or the number na ye den me be can brofo me kabrofo no me be se me hu na me Chilkrodo said eh I want not the drama na that some okay obetimi adwen wo hu ba bi ode fei ma me sa ka biem bia na obi tie mpa cho de ma me ne ka no ye nti ase nti me pa cho se me ba ma me ba why me no ma na akoto ba bi meba enti se bia wo hwe na wutie ya de ma me ne pese o kire no wobetimi atworo ama me na makenkan ma me so de number na to infa akoto DDT you said o de ato den DDT you said ba bia be you no ma no koto de ma koto ho blacklist na no ma no so woda so no wono ala me hu ni sa woda so wono ode ayi akoto so wode aboa na ode akoto so de akonkuno said no ode akoto den so and the child you would din is an OTM biala. One mama driver me on bla. Nayan can't me a can I answer your own obey. Now, she have found a baby meduano. Being in a baby sakalama, kumbaba, but your baba manim. Martin, Timame, teacher, I see Bajima, Maame Mansamame. Okay, Jane Salom, Abla Mark Robertson was a blacklist, and one watch Ramamino. Nana Boahi Humble, so Aka was a blacklist. Okay, all right, into no. Charles Babbage was say do not disturb mode. Okay. Maame timbacho 2000 na no o send by o say o ha no shebo say o de beba mbacho enu ne kura wi bo akire mame camera ne nto so no mo akire mame peja onsa na obi ehun say wo kan 2000 no kind of what eno no enti o de beko o say wa shebo say bosome o de 3000 aka no e be ba be so nti wo koi maame kwaso na ye homework no obi a wonim ni bia wo susu se bia wonim ba bia teacher hye no wo ti ne ho hint pe na wa frɛ ye be di akire ni ahwe teacher ma wo Maame Frimpomaa teacher bo beba ncha me kan ya wote wo beba so wa ma ni amene be ye no anwa so nko wi kura mpo dia wi wo bo asene na akonta no de na sie nti wo be hye na timba senka maame kura wo hu teacher din akonta so kura so onim teacher din wo boa waya prime na wo di teacher nim kwato funa daka ne ho dross ne ahwene kura onim ni din teacher media minim saba friend teacher na wan fa ni dina maame masa obekumi o ti say wo si teacher wo boase eti teacher na wo boase a wo yiri wu 23 years ago a maame masa di animu ama won kontafo anche wan show wa ma wani anya wo ya be ma wan kasafa ho bra na maame ya ye papa wa ma nanu ne ho mo amunti na ne dodo na anya ni papa me yenhwe wo mu no nti misrew sa wo ti yenka obi nim teacher ya ye kan ya munyina so tire no omra ti maame mansa ma yemfa wonsi why teacher na me fra wo no e wa boase akwawade wo ho e no wo yire besra awunum eka aswala sa waka mienu o se mrosi ameso me na me yare o fa mi sika na fa bla mi sika na wa konta tua no menye o me de kwoto ado betua bi akọ me de be bante Frimpomaa na ma ka chen sika menye semfa wo de ne masoso a menye ne da bia da ana so me pa me cha menye nti ahwe ni ya ehuni ye me ka chiro no na maame na me be shira wa atia me bia ti bi wa na me shawo me shaba papa ya de e je ngrofo mo na me shira yo maame papa ya me shira wa atia na me kwasom enya se me kwa me bo meba ye ne wa yo meba pa ye ne wa yo aye na adwuma wa ha na baba ma be ye pese utukura afiri wa baba tena kuma se ne no ye Afisem eno ano no a sorry for camera ni mu na de adea rado ame masabe kumio ebusia Ibrahim Sadiq medase Isaac Tabi Derek Osai Tabi Derek